Lele, 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 sad mi je idealna prilika da me otpratite ako mislite da sam ga preterao. Na baranu slaninku sam naređao i pizza šunku, pa sam namazao sa ovaj ajvar, turio polukuvana jaja i kačka valjava koja rasporedi svu sredinu ubavo da bude popunjena. Pazi foru, sa tu istu pizza šunku, ovako obmotate kačkavalj, pokrijete, napravite podlogu za jajca da se ne izmeša, a da ne iscuri mnogo. Svako će iscuri. Urolate sam u PVC foliju. Evo i retrospektiva kako to je da uradite. Ić nije teško. Kad ga turite u sud, obavezno ga malko zalite da se ne zavati. I rernu zagrejte na 220, pa smanjite na 200. Ovaj kačkavalj što će da iscuri, njega prelite ovako preko rolata koje da se oladi, pa ga onda sečite. Znači, s kašića i polagačka zavatite, op, da to je lepo upije, da bude softano, sočno i gledajte sad čudo kad ga isečete. Smerak, bate. Znam da svi vole dok je vrućko, ali mora ga se čekate malko da se oladi, da vi se ne bi rasturi. Evo, ja sam ga sekao na polu vruće, jer drčno dupe, izvinjavam se. A od prilog, fali još samo džigerka u skramu. Lele, 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 lele.